mwese mudukurikirana ku Murenge gatatu TV, aho muba muri hose mu ntara zigiye zitandukanye, mu bihugu bigiye bitandukanye, mu mirenge igiye itandukanye. Iyo ni wa mwanya rero mwiza tugira ibintu bimwe na bimwe dusobanura kugira ngo abantu tubashe kubaho dusobanukiwe. Nk'uko mubizi channel yacu Murenge gatatu TV tubagezaho gospel, tubagezaho indirimbo z'abahanzi ku giti cyabo, tubagezaho ibibwiriza bigiye bitandukanye, tubagezaho ibiganiro, ubuhamya ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Uyu munsi rero kugira ngo tubashe kubaho dusobanukiwe, ese muri iyi si tubaho gute, ndashaka gusobanura ijambo urukundo. Urukundo ruramoka abiri. Hari urukundo rw'Imana dukunda, hari n'urukundo rwacu bwite. Ukuvuga ngo urukundo rwacu rutandukanye n'urw'Imana dukunda. No kuvuga ngo ngewe urukundo ngira ntabwo rutandukanye n'urw'Imana inkunda. No kuvuga urukundo rw'Imana inkunda ni urukundo ruhabanye n'urwo ngewe nshobora gufata nkakunda mugenzi wanjye. Bibiliya ni ikunda kutubwira ngo kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda, ariko akenshi na kenshi 90% ntabwo bishoboka ko umuntu yakunda mugenzi we nk'uko yikunda, ahubwo akenshi umuntu yikunda kuruta mugenzi we. Ariko burya umuntu urukundo rw'Imana ni rwa rundi ari rwo nshaka gusobanura. Bavuze muri Bibiliya ukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Gukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda bivuze iki? Bivuze ngo akuriye kose wa muntu muragasangira. Ntashobora kubura umwambaro muri inshuti, ntashobora kubura inkweto yambara muri inshuti, ariko ubw'iki gihe aragutiza inkweto, mwagera ahantu mwakicara tutancira inkweto. Yaba yagutije umwenda akirirwa gucyurira umwenda yagutiye. Ntabwo ari rwo rukundo Kristo yavuze. Kuvuga ngo urukundo Kristo yavuze nurwo ubushize twavuze ku kwihangana, nurwo kwihanganirana, nurwo kuba twatizanya mugenzi wanjye ntagire ikibazo ngo abure umufasha kandi ndi umuturanyi we. Ariko uyu munsi uwo duturanye ashobora kugira ikibazo njyewe ntibigire icyo bimbwira. Ntabwo urwo rukundo rero ari rwo Kristo avuga. Ni ukuvuga ngo urukundo rwa Kristo rutandukanye n'urwo twebwe dutekereza. Twebwe dutekereza nk'abantu, ariko Imana igatekereza nk'Imana. Ni ukuvuga urukundo rwa Kristo rutandukanye kure cyane n'urwo twebwe ubwacu twimitse mu mitima yacu. Ni ukuvuga urwo twimitse mu mitima yacu ntabwo ari rwo Kristo yashakaga. Kristo yashakaga rwa rukundo rugaragarira amaso ya buri muntu. Niba umuntu arwaye ari kwa muganga, igera ku muntu umusure. Ni ukuvuga ngo muri Bibiliya niho havuga ngo igihe nikigera Yesu azakubwira ngo igihe nari ndwaye ntiwigeze unsura. Icyo gihe impamvu azabivuga ni rwa rukundo rwabaye ruke muri wowe. Ni ukuvuga ngo rero dusobanukirwe urukundo rwa Kristo n'urukundo rwa kamere ya muntu. Urukundo rwa kamere ya muntu rumuyobora gukora ibyo ashatse, ntabwo rumuyobora gukora ibyo Kristo ashatse. Ni ukuvuga ngo urukundo rwa Kristo rutuyobora kenshi na kenshi gukora ibyo Kristo ashaka. Ibyo Kristo ashaka ni ibiki rero? Kristo ashaka ko dukora imirimo yo gukiranuka, twera imbuto zikwiriye abihannye, tubitandukaniro n'abantu batigeze bagira urukundo rwa Kristo. Ni ukuvuga ngo urukundo rwa Kristo abataramumenye ntibigeze barumenya, ariko abantu bamenye Kristo bagomba kumenya urwo rukundo. Kenshi ikibabaje nuko abantu bamenye Kristo aribo batazi kurinda amategeko ya Kristo, aribo batazi kurinda rwa rukundo rwa Kristo. Urukundo rwa Kristo rero rurangwa n'ibi bintu bitangiye kuvuga. Urukundo rwa Kristo rurangwa no kugira neza. Urukundo rwa Kristo rurangwa no gufashanya. Urukundo rwa Kristo rurangwa n'imico myiza. Urukundo rwa Kristo rurangwa n'imyitwarire myiza. Urukundo rwa Kristo rutuma aho uhagaze ugira agaciro kuruta uko warangwa n'urukundo rwawe bwite. Kuvuga ngo rero urukundo rwa Kristo rubasha kugira ibyo ruhindura, ariko urukundo rwa kamere hari ibyo rudashobora guhindura. Urukundo rwa kamere kenshi na kenshi rutuganisha ku ngeso zitari nziza, arizo usanga twinjira muri ya mategeko 10 Imana yahaye Mose, tugatangira kuyagira gute kuyica. Kandi niba Imana yaravuze ngo iki ngiki ntikizabe, ntabwo kigomba kubaho. Umuntu rero wagikoze aba yatandukiriye n'urukundo rwa Kristo. Ubutaha rero tuzaganira cyane ku rukundo rwa kamere, turebe bimwe mu ngeso zitari nziza, turebe bimwe mu bikorwa bitari byiza biterwa
n'urukundo rwa kamere ya muntu, ariko urukundo rwa Kristo ni rwo rwa mbere, ni rwo rubanza, narwo ruheruka. Umuntu warwimitse mu mutima we bimubera byiza kuko abasha kubana n'abantu amahoro. Umuntu rero udafite urukundo rwa Kristo mu mutima we ahora n'intonganya, usanga nyine akenshi na kenshi nta gutuza muri we, yicara ashotorana n'abaturanyi, yicara ashotorana n'ubuyobozi. So ni rwo rukundo rwa kamere. Ariko umuntu ufite urukundo rwa Kristo usanga n'ahatuye ari icyitegererezo mu bandi, mu bantu atuyemo, yaba umusore, yaba umukobwa, yaba umumama, yaba umupapa, yaba umukecuru cyangwa umusaza. Urukundo rwa Kristo rubasha kudusajisha neza tutanduranyije. Wifuza rero kugira ngo tugusobanurire ibindi, kurikirana Umuririmbyi Gatatu TV aho uri hose hagiye hatandukanye, uryoherwe n'ibiganiro byacu. Mwumvaga yari Gitangaza Daniel, murakoze.